Well, Sharp a veteran or LA. Now, on medical insurance agents be aiding Kumo. If you say when yes, ama na yere aim experimental cancer surgery. Now, so when you mo bia, o masan awo fufura was o mo hwe abofra no. Opi abontin say o job interview. Now, so say na okushia ne adoptive brother a friend Danny, a ye infamous bank robber. Wo call ni fie na Danny echere no luxury cars a one ne crew no area. Danny ehu say wo ehia bibi inti na waba ho na wo nso agitum. Danny eka kire ni say o de no beka adwuma bi omo ebeye no saada no ho. Aha nso Cam Thompson ne partner omo ye paramedics ehu say little girl be a friend Lindsay enya car crash na wakoshe fence bi mu. Cam ye de obetimi bia de boa no ema wo free mu. Cam ne ne partner Scott eko lunch na Scott eka kire ni say abofra no ebeto no. Now so Cam eka say ono fa ho fi say na dwuma na oye. Wo akoka dani ho ema omo eko rob bank. A police for me no Zach any mark nso akọ bank obi. If you say Zach air crash bank tellers ni mu bi na now opese odi no epie. Zach ebisa dani away no ho bank manager teller no edin. Now so man fake name. Zach eko window no ho say oni no kasa no hu ne real name. Nti emani hu se bibi nkoyi ehwa na dani eyi ni tu na waka se Zach enye din no mo fa de mo fa no mo free onko Mark nso boa akromfo no members ba kono track na nso na wonim se oka armed robbers no ehu we on dani APA a mo de Zach aye hostage ntokwa esiye ema dani krofo ni na we Zach na adwene se on dani de beyim na nso wo issue ti Zach na omo twane jano hoko ema Mark ebehu no Scott and they come so your friend say omomeboa omode Zach eba inside no Danny effort say Scott say pay na won fa uniform no mma wo say na be ya omo be wi ambulance no e de akọ Danny etina echi no the two echi come say omuntu no monko na so na a police for no a block kwan no na so come etumi e de omo free ho e bra omo hu say omo treat police ni Zach e inside no almost says Scott caught unconscious. Name there they say, "Oh, any Dania, omoye akromfo no a hijack ambulance no enti." Another enforcement officers, any FBI, also beka home. Na omojino kwan omo befa so a stop it omo. FBI agent no catch the enforcement officer penny a friend Monroe say when him say Danny and the share na ne papa criminal activities na ma ono so esua sa. Dark a woman inti. Wo stop ambulance no ewo alley ebi na omo se police for ehwehwe omo Cam ye na adwene se obisi adwane na so Danny echi no Sunday ni be right inside wo offer another criminal friend Castro say omo prepare omo arrivals na San Fre crime boys be a friend happier na one ne papa ye adwuma say omo prepare car wo machine gun Cam ebo modern bia say obemaza condition no high stable Cam tries our best stop bleeding no now so now into your friend ex-boyfriend now your doctor now also friend other surgeons now omo a friend video call a guy then can you so to now you say we freak out na no ma wo e ponche no now sign collapse say Monroe other police phone so munchina position we betumi ato sniper no now munchen say ambulance no e betwem ho come ehu snipers no Zach ebo any Danny a police phone be shoot ambulance no na so mutimi fam Danny ehu say omu hia kan biom nti oye say obi kuno na so wo e kan me down na so anyi kan be hu say wo aye veteran awaware obako wo yire aim a friend video call na otwa no tro say on incrofo bi aye job interview ambulance no ekodu early downtown na Danny sha say wo shoot police helicopters no mu na won so na yitwi car no omutimi kodro omo destination na Castro esha say will spray ambulance no Monroe team no your imagine say many akonfo ne de be face so na so Roberts no e de machine gun no by no mo shoot to call police for no mu e ma omo kum Monroe Mark no say Roberto chase no na mo struggle and which e ma Roberto ku no na happy ehu no wo news no em well any Danny call happy feel na mo the ambulance no and call ho no mo yes o mo de ni shy wo scan mu ebema no na so happy ka say o so unye scan mu bebre na fe o ka say o mu jai Cam and Zach ema no wo ni Danny mu sa adwumone aba happy etrim no o mo kun ono ene ne guys ni na
saa ka de ne tuo no ɛma Cam just in case. Nanso Cam a deɛ mhyehye no ɛshuti wɔ accidentally. Danny yɛ n'adwene sɛ ɔde wɔ bɛkɔ the nearest hospital, nanso na apolicefoɔ atwa ne ho ahyia. Ɔmo ka kyerɛ Danny sɛ ɔnsurrender anaa ɔmo bɛshuti no. Danny bɛhuu sɛ Cam na ɛshuti wɔ nti ɔde tuo scene so ɛde ne ba abɔnten ɛfiri sɛ na onim sɛ ɔbɛwu dada. Ɔne ne pie naa na obi ɛshuti no wɔ n'akyi na ɛyɛ wɔ. Ɔmo de wɔ ɛfiri ambulance no mu bɛtoo ne nkyɛn na ɔka kyerɛ no sɛ ɔyɛ sorry na ɔwui. Na yere Amy ɛbaa ɛbɛhuu ne kunu wɔ. Cam yɛ deɛ ɔbɛtumi biara de agye wɔ. Ɔne Amy kasaeɛ no ɔde Heist no sika no bi ɛtoo baby seat no ɛso ɛwɔ car no mu. Yɛkyerɛ wɔ no yɛde no kɔ hospital. Amy hwɛɛ no wɔ window no mu ɔne ne baby no na wɔ nso ɛwɔ evi ɔmo. Like and subscribe.